Except the pine Kyabazinga yamusimba nga ali mu vaaka ya senior 6 as he was preparing for masters nga alowooza September 2020 twasimba mu October era gwali musana enanansi dino emicungwa n'eniimu n'emiyembe titwafukirira why 2020 awo covid ekutandika nga bikaali bito bito. How long did you start harvesting since 2020? After 2 years. Abasoga kyembakobera mwegere ku Kyabazinga waimwe na Museveni akikoba buli kaseera tukole agriculture tuplantinge ebibala tulunde ebisolo bisobola okutuwa emere n'akasente akasabuni na sukaali. Mwebala ino Abasoga. Lwaliro nfunye mukisa nti family yange efunye lunaku lwa Ssekukkulu ni lata waife isa bantu Kyabazinga era tufunye time twalambula farm twalambula n'ebizibu ebiri wano era tuli basanyufu ino nti lata waife Kyabazinga tuwaye ekyokulya Christmas era tusiime ino era tweyanza ino lata bina byakolera obwa Kyabazinga wa Abasoga. Ife ni family tulambwire farm twabona lata waife Kyabazinga mjakola tuboine muwogo tuboine nanansi tuboine michungwa n'iniimu twalambula twabona emwani amatooke twabona ni awali ente n'embuzi era lata waife akoze ino era nsaba bonabona abalina omukisa wasigana na gye muli mwide mukyaliku mubone lata waife omulimu gwalikola ogw'amaanyi ogw'obulimi era tuweze ebintu kamaala ino era ffena tudda kufiirayo ekiroba mukamuli era tukose betweze olwaleero. Kati basket eriwo. Newe we balimba. Muguru comment eyo. We are rangers. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.